وشي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أكبا ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أو قطعت رحمه وصلها. tali ayunga oluganda nti noyo yebasasula kyola amale kuwa kyakuwa meiwe oyunga oluganda abanga ayenda okuyunga oluganda ampe kino memale tuirewo abanga oyenda okulunga oluganda akole kino kugamba amala akusasula mewakuba oti ambeganaawo kale nga bwakoze ekyo katuirewo be kinoyo omuyunzi w'oluganda. Omuyunzi w'oluganda noyo singa oluganda luba lukutwikewo aluyunga nga gazira kyona kyona kyasabye, asala amagezi oluganda lwirewo nga gazira kyasabye. Oyo n'omuyunzi w'oluganda omulungi ayolewo omubonanga nga akoba nti asooke kusasulagana ente 2 memale emwiriremu, oyo ti muyunzi wa luganda. Omuyunzi w'oluganda omulungi noyo oluganda nga luba lukutwikewo asala magezi gona 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 abenga oluganda lwirawo, oba ye mwene abenga naataawo kyataawo nakati muganda wange ono kamusomekeze omwana ono ngenda omwana ono mumusomekeze so tyola asaba nti mpa kino memale awo naali kusala empende y'okuyunga oluganda katika mwana wa baba owa mama nenze omwana oyo musomese aye nga ali kusala lugezi lwa kuyunga luganda. Oyo n'omuyunzi w'oluganda omutuufu. Okutuka kw'enganda ebintu ebisera okutukula enganda emaali, abazaire abatera okufa nga balina esente olwisi oba nga bakaali balamu abaana bano embeera olwisi yo babisaamu bakulingira babona nti oli kwenda ino gundi oleni yolikola emaali yo naali kugizandiramu oluganda lwakutukawo. Oba baba afuire yaleka emaali engabana yalema oluganda lwakola ki lwakutukulawo. Aye nenda okutegeeza muganda wange nti ebyo byona byona ebikutula oluganda owekitibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yatukakasa yatukoba nti la yadkhulu ljannata qati'u rahimin. Oba maali neyawire oba birowoozo byemwe nebiremye okugemagana oba bakazi nababawire oba baana nababawire tojja kwinjira jana ya Allah subhanahu wa ta'ala nga muganda wo mwanoko temugemagana. Oyo wana baana ya mama wo owa baba wo yava mu ntumbwe da baba wo nogeza n'okutula oluganda n'okuba nti tokamulingako olw'embeera yona yona. Owekitibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atwikakaisa atukoba nti ejana ya Allah lufumu. Ejana ya Allah luki lufumu, ojja kugifumanga bufume aye ng'oli mu muliro olw'ensonga ey'okutulawo oluki oluganda. Ebanga embeera eyenda okutula oluganda nga y'amaali mwanguwirize nga mujje mu bamanyi bagabe emaali yaimwe era obe kufuuka nsonga yakutula luganda lwaimwe. Nenda okutegeeza muganda wange nti nenda obe ekifaananyi ekirungi eri abaana baimwe kubanga iwe wona akutula oluganda lwo ku mwana buti abaana baimwe oba omaze okutulawo oluganda kibajja kugemagana. Senga oyo tayenda baba waife, baba kojja oyo tayenda maama waife, olwo oluganda terujja kubaawo. Olwomuleeseewo olukonko olujja okutambula mpaka ni mu baana baimwe, lujja mpaka ni mu abaidukulu einumere ka dada waife oyo yali musaadha mu bino, dada waife omukazi oyo yali mukazi mu bino. Aye ng'ensonga eri kuva ku ow'obulenzi n'ow'obwala oba ow'obulenzi n'ow'obulenzi tube nga tuyunga oluganda lwaife.
ekiraamo kyange kyembalamira tunyweze Luganda. Oluganda luno lwendogeireko olwaleero lwa bwa Sseruganda agati ya mwanoko ni owobuwala n'owobulenzi oba ab'obulenzi ab'emirundi ebiri babe baba oba bamaama. Tuyambagane mu nganda daife. Muganda watabaawo ng'ali bubi ngayo iwe omulingiranga n'ensekodo. Muganda wali bubi aye nga n'ekyokuseka kyo kyokka ng'owiwe amamotoka galiwo, amaduuka olinago, weesobola waire nga tolina ebyo byona byona byosobola okweta muganda wena n'omukoba oti muna tame weena gemera ku bano oti aye wamuleka buleke, tomusomeisa, tomuyambyeku kumugemera ku maali, tomukoze eki wabula omulese ateeyenge. Era watuuka n'okukoba nti nze eno dino dendi naddo baba tineeyadimpa oba muganda wange yeena akole. Ekyo ti kirungi muganda wange. Gezaako okubonekanga muganda wo abanga talina busobozi muyambe, oba tayambye ye muyambire abaana be, oba oli awo abaana bafuuka ensonga ey'okuyamba baba waabwe kubanga ekyo kyona kya mugaso ino. Tulina ebingi ebiyunga eŋŋanda bingi ino bye tulina ebiyinza okutuleetera eŋŋanda okuba nga diyungibwa. Liqaatun aliya, liqaatun ailiya, okwagaana n'okwa famire. Mwagaana nenga munku mubeeku nendagaanana ng'aba famire. Baba waimwe yabazaala oba dada waimwe oba badada baimwe mukola ekiseera mwayagaananaku. Badada ere baali bangi mwaida mwayagaananaku ti bano bayise Mwase, bano bayise Kayima, bano bayise Wakooli, bano bayise Gundi. Mwayagaananamu ekibanga kika kyagaziya ino mwabaamu kati ono dada waifwe ife yetufulumamu mwagaananemu. Kivaawo mukiize mu baba waifwe mwagaananemu. Liqaatun ailiya, okwagaanana kwa famire. Wa ziyaratun wudiya, n'okulambulagana gyolambule ku muganda wo wamala emyaka n'emyezi, emyezi n'emyaka, amawiiki, enaku n'amawiiki n'emyezi nga ye toyidde bifa ku muganda wo. N'obusimu buno obwaida nga tomukubirako, toyidde bifa ku mwanoko. N'obusimu buno obwaida lwaki tokubira ku mwanoko abonera ti mwana naze oli otya, muganda wange oli otya. N'okubanga muyambagana okutya Allah subhanahu wa ta'ala ne kukola obulungi. Omuto olina okubanga owa mukulu w'ekitiibwa. Ebyo n'ebinyweza Oluganda. Kulambulagana, okwagaananamu, omuto okumanya nti ono mukulu wange wamuwa ekitiibwa kye. Ate weena omukulu okusaasira mutowo wamulumirwa. Obusiraamu butewe mukoba wahadaya bakunoobulabulabo bwowa ku muganda wo, bakunoobulabulabo bwowa ku mwanoko. Allah subhanahu wa ta'ala singa abakuwaire obusobozi, wobanga niwe okoze ensobi tegeera nti ninze nkoze ensobi, tegeera nti ninze nkoze ensobi oba niwe ogikoze. Ayinza okuba muganda wo nga yafa. Otalowooza nti okufa kwa muganda wo olwobikomyawo oba mwanoko nga yafa. Musabire mukaburi yali. Allahumma ghafir laha warhamha
Allahumma ghafir lahu warhamhu baba musaada mukazi ghafir laha warhamha baba mukazi Allahumma ghafir laha warhamha tubabe ekisaina eri baganda baife nga balamu webanga era bafu nga bwe tubabe ekisa eri abazaire baife baganda banga abasiraamu tusaba Allah tabaraka wa taala ayunge agati ag'emyoyo emikutufu egy'oluganda era Allah subhanahu wa taala tusaba atulungamye amagira g'amatuufu ag'emirembe. Olwo n'oluganda baba ni maama owa maama owa baba nenze malirize n'oluganda olw'obusiraamu. Wekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatukoba nti mathalu lmuminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali ljasadi lwahid idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairu ljasad bilhuma wassihr. Bilhuma wassahar. Wekitiibwa Nabbi Muhammad sallama atukoba nti enfaanana eyabaikiriza omwikiriza kumwikiriza mwine mukubulumiragana ni mukusaasiragana ni mukwendagana balinga omubiri omulala bode endala eti ebode eyo nga ndala nga bwoli kubona eyange eno idha shtaka minhu udhun bwenfuna obulumi bwona bwona ku paati y'omubiri gwange tadaa lahu sairu ljasad kindeetera omubiri gwange gwona gwona bilhuma wassahar okubanga nfuna omusuuda ate naabanga tifuna nakutenduka akansubike nekontwaire kavaamu akasaayi akatono oba kavaako akaliba kaleetera enindo okubanga evaamu eminira kaleetera amaiso okubanga gavaamu amaziga kaleetera n'omunwa okubanga guvaamu oluleke aye nga ki kaviire kansubi konka kati n'omwikiriza eri omwikiriza mwine. Bana tusaana okubanga tulumiriganwa tutyo abasiraamu ku musiraamu mwine. Bwotasanuka kukituuse ku musiraamu mwino nikyo tuli kukuba mu kaseera kano akalimu obuzibu nga tukoba nti bana oluganda lw'obusiraamu kikulu ino. Oluganda lw'obusiraamu kikulu ino otalwerabira. Ebyo byona byona ebya duniya byetulimu tujja kukomenkereza nga Allah subhanahu wa taala atubuuza oluganda lwaife. Komenkereza n'ekigambo kino olutalo mu ntalo erabira ekitundu kye lwalimu bwe lukomenkerezebwa Ma'arikatul Qadisiyya olutalo olwo lwali lubitirivu ino. Aye ku nkomerero y'olutalo olwo nga basiraamu bamaze okuwangula olutalo olwo olwali hagati w'Abaroma mulembe gw'owekitiibwa Umar radiyallahu anhu, obuzibu bwaidda ku basaada baali bana. Abasaada abana bano bafuna enkalamata ey'amaadhi. Ole yasaba nti bandimpaire ku maadhi, n'ole yasaba abana. Bwe basaba abasaada bano abana amaadhi, ole yasituka nga muto wange oyo Omar bwava okundeetera amaadhi aka nti muna amaadhi gano be twalira ole. Yasula amaadhi yagatwalira ole yagasaba. Ole yena engeri yabwenegala omukono yena kati be twalira alaboneka naali obubi. Ole yena yabonanga mwine yabwenegala omukono kati be twalira ole aboneka naali obubi. Kunkomerero ole kabiri akoba atiikizaayo ono eyasoose. Ono ajja okutuuka kw'ono eyasoose nga mufu
ajja ku wokubiri nga mufu, owokusatu nga mufu, n'owokuna nga muki nga mufu. Okwerekereza okuwa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswaswa, kyonna kirega oluganda olw'ekimmemmento olwanamaddala. Abasiraamu tutwenda kwerekereza, obuterekereza butuleeteire okuba nga oluganda lukutukakutuka. Twerekereze niwankubaire ngaobona nga oli kukyenda ino, aye ngaoli nakigemye, obona nga akakigemye kimulekere. Tutambule okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bwalituusa ekiseera ekyo okumuvaaku kweno okigeme ekiriba kikyo. Okwerekereza kigambo kikulu ino. Abakyala enuma eyo nibaiba baimwe nimwe omwidi abali abasatu abali abana, oluganda lwaimwe mwigali lyaimwe. Oluganda lukulu ino mwigali. Nenda okubategeeza nti wekiko Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ekyafaayo kya Aisha kyentasobola kwitotola saawa dino nga bamukobye nti yayenze, Nabbi yabuuza mukyala we ayitibwa Zainabu binti Jahash, yakoba ati oyogera ki ku nsonga dino edamugalikwawo Aisha? Amukoba ati ensonga ezo nze Aisha musuubira mu bulungi bwereere. Weringirire olingirire nimuwalikwawo oba omutemerera ebigambo ebyawula oluganda lwaimwe olw'obusiraamu. Watemerera wataawo n'ebizirawo, wakoleyali wakolera n'omwana yotaabona ku maama we. Oluisi abandi baba beefuirayira. Mukola oluganda olujja okutuyamba gano ku nsi ate tutuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu gye tuli. Ekisembayo ndi kubuuza, oluganda tukobe tulimu ebiteeko emeka mujange gyensomesa, emiteeko egyange gyensomesa tukobe nti giri emeka? Ani akaidukira? Naam Sheikh. Tukobe nti mulimu emiteeko ena. Ani atuidukiza? Barakallahu fik. Ani atuidukiza omuteeko ogusooka mu miteeko gy'oluganda? Naam. Oluganda lwa famire. Luganda lwa famire. Ndoza oba tulutegeera oluganda lwa famire? Naam. Baba, mama, dada tutyo. Oluganda olwokubiri. Bana timubairewo. Oluganda olwokubiri kwa tujja mubibuuza. Naam, Hajat, oluganda olwokubiri. Oluganda olw'abantu b'obaamu bwewafulumamu. Tugeze nti ndinganze omusaadha w'ebugiri najja e Kampala wakabati baganda b'ebugiri bali batya. Oluganda olwo ndi musaadha wa Uganda najja e Saudi Arabia, baganda b'abana Uganda bali batya. Oluganda lw'abantu b'okola ki? Tulutweire mu aya ya Allah yakoba nti wa ila Madian akhahum Shuaib. Ne Madian twatuma muganda we batyani Shuaib. Luganda olw'abantu b'ovwamu. Naam. Oluganda olundi abambedde eriyo mumbeddole buti abambedda nendayo mulala abasadde evuireyo bameka babiri omulala n'omusaadha mulala. Naam, lidhakari mithlu hadhil unthayain. Owembali ole? Naam, iwe. Abakyala mubaga omuzindaalo. Oluganda olwaki? Olwa? Oluganda olwa Adamu. Olwo tirwawula idiini naki? Tirwawula ki? Idiini naki? Oluganda lukulu twena tuva mu Adamu alayhi salam. Oluganda olwo n'olwo olw'obutayiwa musaayi gwa muganda mu muganda wo. Obusiraamu tibuyikiriza okutolaku nga hakiya, okutolaku nga oli kuyiwa omusaayi gwo mu haki yagwo. Ate iwe ninze tusobola kubanga tutuukiriza ekyo. Oluganda olwa Adamu alayhi salam nti twena mutukola ki? Bwe tuva. Naam Sheikh.
oluganda olw'obusiraamu lwenva okusembayo okusomesa. Ndowooza okusinzira ku biseera, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa ahsana Allahu ilaykum. Bankobye nti mulinayo ebibuuzo, biri teyali ebibuuzo kubanga oluvannyuma lwa darsi yange eno ate tijja kuyirayo kubonagana nimwe inshallah. Nze mbabuuza ebyange, mwena nenda mumbuuzeeku ebyaimwe inshallah. Neyanziza. Naam.